Hvala. Izaslanik Ahmetović. Izvolite. Zahvaljujem, predsjedavajući. Pozdravljam, selam i svi prisutni jednako. Pitanje je postavljeno nadležnoj Federaciji Ministarstva zdravstva Federacije BiH. Koliko pacijenata ljudi je preživjelo ili skinuto sa respiratora, a da su bolovali od covida? Na KCU Podhrastovi, respiratorski odjel. Smatram da trebamo uvesti uspješne specijaliste, iako znamo da su naši doktori znaju skinuti sa respiratora bolesnika koji boli od covida. Rezultati nisu vidljivi. Obrazloženje je da nema statističkih podataka ili je to tabu tema, ili se želi da to bude tabu tema. 2. Tražimo od doma da ono što je u nadležnosti preporuku Centralnoj izbornoj komisiji, jer ipak je to vitalni nacionalni interes i Bošnjaka i svih nas, da se Centralnoj izbornoj komisiji predloži pojačanje kontrole glasova putem pošte, jer postoje jasni dokazi o zloupotrebi, a prijedlog rješenja je jednostavan. U obrazloženju znači da dostave prijavu boravka glasača putem pošte, rješava se pitanje krađe identiteta. Znamo da dijaspora nije kriva, nego domaći kriminalci. Imam 3 zahtjeva, to je tražim da ne dobijamo od IFIMES informacije putem e-maila. Obrazloženje je u tome da se pravi grubi prekršaj i vulgarni izrazi prema crnogorskom predsjedniku i ostalim u regionu, i to je jedno čisto kršenje kodeksa lijepih riječi i utjecaj na nas delegate. Traži da se robne rezerve objave na dnevnoj bazi i napravi raspored raspodjele ukoliko dođe do proglašenja stanja nesreće koje nam neminovno slijedi. Tražim da se sjednice održavaju online jer nas čeka težak period u sljedećih mjesec, 2 dana. Imam sugestiju da što prije formira vlada Federacije, SBB će svoje ministre povući. Za obrazloženje kažem da je vlada i dom naroda krnjav i da je krajnje vrijeme da se popuni vlada i rukovodstvo doma, jer vlada nema podršku oba doma. Glasat ćemo za smjenu i za uspostavljanje nove i povući svoje ministre u roku od 5 minuta. Na vama je. Hvala. Hvala. Kolega, to je bilo više pitanja, više inicijativa, od buduće vodite računa o tome. Izaslanik Jurišić.